Allah subhanahu wa ta'ala dikapanga zintu zao bino atipasa riziki yatu koma dikapanga zoipa adhamb alkhata de imeneo izaresa kuti riziki yatu ibwere kapena riziki yatu izachepesedwa kapena mavuto atu achurukisidwa de ifeyo moyo watu tiesese kuti katifuna tikale opanda mavuto tisapange zoipa dimsangaratse Allah otilenga dikamsangaratsa Allah akasangaranti ifeyo pale amene wakati pase mavuto sizingateke waman yakunillahu ma'ahu fama'ahu fi'atun la tughlab walharithu allati la yanam walhadi alladhi la yudil amene Allah subhanahu wa ta'ala arinaye muntuja arindi asirikari amene sanga gonjezedwe fama'ahu fi'atun la tughlab arindi guru arindi ma security arindi ma bouncer ake amene sanga gonjezedwe mutuja akhala pa chitetezo kuchokera kwa ndani Allah wal harithu allati la yanam ndiposo arindi gad wake amene samagona al harith mlonda Allah magona la ta'khudhuhu sinatun wala nawm Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm Allahu ja sama senza mwati senza eti mena ina kupanga hapa de la ta'khudhuhu sinatun dijani senza magono pango di Allah de uko ndani na jani amene Allah arinaye wa man yakunillahu ma'ahu amene arindi Allah arindi guru limene singa gonjezedwe arindi mlonda amene sama gona kapena sama senza wal hadi alladhi la yudil ndipo Allah subhanahu ndipo muntuja arindi womongola amene sanga onongedwe mabesa alhadi Allah amene azamu ongola amene azam samara la yudhil sanga socheretsedwe chifukwa kumsamara ndi ndani Allah de ifeyo pamoyo patu funika kuti dikale kuti dikupanga zimenezo eka zimene zikumsangalatsa Allah subhanahu wa ta'ala kuti tipeze chithandizo cha Allah chifukwa palibe amene angatithandize upatu wa Allah subhanahu wa ta'ala apa patabwera pa mambo ana amene aloweza Qur'an ndi chuma chachikulu kwambiri sungaigulitse tisapange nia kuti basi sapano ndaloweza Qur'an ndikagwira ntchito basi Qur'an yanga ndi drama yanga ndi chuma changa alipo amene angadigulise hifzi yake ndigure hifzi yake si memory card tumachosa pa phone tuloweza pa phone ina di memory card hai de ma hours amene omaika mungapeleke tawi imene makhala zaka ziwiri zitatu foro mungo zitaya kuti basi koza bora dipenze kena kake ndigulise Qur'an yanga zingateke ai